reka tubahereze ikaze irambuye cyane mwese mukurikirana kandi mukabana natwe mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi hano kuri Shema Dossier Anarctique. Ikaze mu kiganiro, ikaze mu makuru yacu rero. Ngewe ubahaye ikaze nitwa Shema John. Tugiye kugaruka ku makuru menshi cyane ndetse na byinshi cyane dukomeza kurebera hamwe, tukavuga tuti tugenda tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Makuru yacu turahera kuri Kavumu ndetse nuko umutekano wifashe. Turaza kubabwira uko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanije n'ingabo z'u Burundi FNB barashe ibirindiro by'umutwe w'inyeshyamba za 23 hano Kavumu. Turabyinjiramo mu buryo burambuye cyane. Turaza gukomeza tubabwire impinduka zikomeye mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Turabigarukaho mu buryo burambuye cyane. Izo mpinduka ni zihe uraza kubimenya. Ibyo byose rero turaza kugenda tubirebera rimwe. Aya makuru turakomeza kubabwira ku mirwano ikomeje gukaza umurego mu misozi miremire ya Sud Kivu, uburyo FARDC ikigenzuramo Baraka na Fizi. Ibyo byose turaza gukomeza kugenda tubabwira muri kiganiro. Turaza kunyaruka rero turebere rimwe zimwe mu ngingo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru akomeza kugenda avugwa. Ubu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rero biravuga ko yaje kugirana ibiganiro na Perezida Karis ku bufatanye bw'u Rwanda ndetse na Estonia. Ibyo turabigarukamo mu buryo burambuye cyane. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira yuko Perezida Donald Trump avuga ko ubu ngubu kugeza amagingo anga y'agahenge karangiye hagati ya leta zunze ubumwe z'Abanyamerika na Irani. Ibyo turabirebera hamwe mu buryo burambuye cyane. Uranyemerera tuze kuyasoreza ku nkuru ivuga yuko Trump ngo yaba yarenze ku nama za Netanyahu akemera kugurisha Turkey indege z'intambara. Ibyo byose rero uraza kubyumva muri iki kiganiro cyacu. Icyo usabwa rero ni ugukanda kuri like amakuru ya Shema Dossier Anarctique agakomeza kugenda akugereraho ku gihe aho uherereye hose. Mbere yuko twinjira mu makuru yacu, reka tubanze tubabwire yuko muganga Dr Pembe akorera kwijwi Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avura indwara z'amarozi. Ku bindi bisobanuro waza kumwandikira cyangwa ukamuhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen. Akarusho atanga free delivery aho uherereye hose ku isi. Icyitonderwa wishyura serivisi yamazije kuguhereza. Ikaze mu kiganiro ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi. Reka twite cyane rero tuyahere ahantu bita Kavumu, tubabwira uko situation ihagaze ndetse nuko byifashe muri aya masaha. Namakuru avuga yuko nyuma yo kubona yuko igice cya Kavumu inyeshyamba z'umutwe wa 23 ubundi ibitero byinshi cyane zirimo kugaba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hano muri teritwari ya Fizi mu gice cya Minembwe n'izindi zone zigiye zitandukanye. Biravugwa ko birimo biragenda rero bituruka ahangaha kuri frontline ya Kavumu. Bityo rero ku munsi w'ejo mwagiye umenya yuko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 hari delegation yabo yerekeye hano Minembwe kuganira n'abaturage ndetse irimo na Lawrence Kanyuka. Iyo delegation rero nta handi hagurukiye uretse hano Kavumu. Bityo nkuko bigaragara urumva ko umurongo wa hano Kavumu urimo urakoreshwa cyane n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Byabaye ngombwa ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyahagaye ibitero. Reka twumve ibyo bitero ndetse nuko byagenze. Imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya FARDC n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Bivugwa ko hano Kavumu humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye mu bice byinshi, aho ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi 2026 umwuka mubi wongeye kugaragara mu gace ka Kavumu ndetse no mu nkengero zako, nyuma yuko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Nkuko amakuru aturuka rero muri ako gace abivuga, yaba atangwa n'abaturage, itangazamakuru ndetse n'abakomeje gukurikirana ibera hariya, aravuga ko rwose mu by'ukuri aho hantu habereye imirwano ikomeye cyane. Abaturage rero bo bavuga ko kuva mu gitondo cyo kuri iyi tariki 8 ubwo ni kuri wa gatatu humvikanye urusaku rw'amasasu, intwaro ziremereye, ibintu byanatumye rero benshi bahagarika ibikorwa byabo bya buri munsi, mu gihe kandi abandi bahisemo ngo kuguma mu ngo zabo cyangwa se gushaka ahantu hatekanye kurusha. Hari amakuru avuga yuko rero mu by'ukuri
muri iyo mirwano harimo harakoreshwamo uburyo butandukanye bw'ibitero byo mu kirere, ndetse kandi bikavuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse gifatanije n'ingabo z'u Burundi bakoresheje indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 n'indege zo mu bwoko bw'amadrone CH4B. Bivuga ko rero baje kurasa ku myanya igiye itandukanye, mu gihe rero ibi byerekana ko urugamba rukomeje gukaza umurego muri iyi axe ya Kavumu. Birakorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo gukomeza gukumira ubufasha bwose ahantu haba hatanga, kuko ku munsi w'ejo nk'uko mwabyumvishije delegation yahagurutse hano Kavumu yerekera Minembwe. Ubu FARDC rero murabizi ko n'ubundi ifite intego yo kujya isanga abarwanyi kuri Firidi, aho rero barimo kugenda rero bategura ibikorwa bya gisirikare. Niyo mpamvu ubu defense zose z'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe 23 ziherereye ahantu bita Kaziba, bivugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zose rero cyamazije kuzisenya, nk'uko amakuru aturuka muri iyo axe akomeza kugenda abitangaza. Ingabo za leta ya Kongo rero zikomeje gushimangira ko zikomeje gushaka ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi bagashimangira ko igisabwa cyose bagomba kugikoraho kugira ngo umutekano urambye ukomeze kuboneka hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo abasesenguzi bavuga kuri Kavumu ikomeje rero kuba imwe mu duce dukurikiranirwa hafi kubera uruhare ishobora kugira mu migendekere y'ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Rero mu gihe iyi mirwano ikaze ikomeje kugaragara muri aka gace, bikomeje kugira ingaruka rero ku mutekano w'abaturage ndetse no ku migendekere ndetse hagati y'inyeshyamba, by'umwihariko mu tundi duce bategura gushyiramo rero cyangwa se kwaguramo ibikorwa byabo bya gisirikare. Kugeza ubu rero mu by'ukuri ibyo bitero byaje kugabwa, ariko bivugwa ko byaje kwangiriza inyeshyamba z'umutwe wa 23. Haguye rero umubare mwinshi cyane muri iyi mirwano, bakomeretse bakaba ari benshi, gusa nta ruhande ruragira icyo rutangaza cyangwa ngo rugire icyo rusobanura mu by'ukuri ku byangiritse cyangwa se ku mibare y'abaguye hano ku rugamba. Mu by'ukuri rero urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ni imibundano cyangwa se imiripuku ikomeje kumvikana muri axe zigiye zitandukanye, by'umwihariko muri iyi zone y'intara ya Kivu y'Amajyepfo harimo kubera urugamba rukomeye cyane, harimo guhangana hagati y'igisoda cya leta ya Kongo FARDC ndetse aho bahanganye n'imitwe yitwaje intwaro ya 23. Dukomeje gukurikirana rero aya makuru, kandi mu by'ukuri tubona amakuru agiye atandukanye turaza kugenda tuyabagezaho nk'iri Kavumu rero, kugira ngo mpavire rimwe. N'ubundi umutekano rero ukomeje kuba muke cyane nyuma y'amasasu yakomeje kumvikana mu bice bitandukanye. Bivuga ko kandi aya masasu nk'uko bitangwa na bimwe mu bitangazamakuru n'abaturage yahereye tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026. Bivuga ko rwose bitabaye kuri uyu munsi. Ubwo urumva nyine tuba twamaze gutangira indi tariki kuri itariki ya 8, ahubwo ngo byahereye ku itariki 7. Umunsi wose wo kwa kabiri ngo waranzwe nawo n'umutekano muke cyane muri centre ya Kavumu ndetse n'inkengero zaho, aho abaturage rwose bagaragaje ko bafite impungenge, mu gihe kandi ivuga ko nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice atangwa n'abaturage akomeza kugenda bivuga ngo urusaku rw'amasasu rwakomeje kugenda rwumvikana, by'umwihariko biza gutuma rero nyine bigenda kuriya. Ubwo urumva rero isibaniro cyangwa se intambara ikomeye cyane yahereye tariki 7 Nyakanga hano muri axe ya Kavumu. Kavumu rero navuga ngo ni igice gihambaye cyane. Kavumu navuga ngo ni imwe muri axe ziri strategie ku rugamba. Mu by'ukuri urabona ko rero nyine n'ubundi mu by'ukuri axe nk'izi ngizi zikomeje kuba ikibazo hano kuri front line cyangwa se hano ku kibuga cy'imirwano, bitewe rero n'imiterere y'izi axe. Nicyo kintu kirimo kirazigira axe zikomeye cyane hano kuri front line. Ayo rero ni amakuru akomeje kutugeraho, ni bimwe mu byo dukura impande zose tukavuga tuti tubagezeho. Iyi ni axe ya Kavumu ikomeje kuvugwamo ibikorwa bya gisirikare, aho bigaragara ko ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB bakomeje ibikorwa bya gisirikare rero mu buryo bwose bushoboka, ndetse kandi urabona ko urugamba rukomeje kuba akasamutwe. Donc birerekana ko ibintu bitoroshye kandi bikomeje gucika bikayoba hano kuri front line. FARDC na Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB rero
bo barerekana ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera. Iyi rero ni axe ya Kavumu twari dufitemo ayo makuru, ariko reka mbabwire yuko rero dukomeje kubakurikirana uko situation yaho iri buze kugenda ihinduka. Turaza gukomeza kugenda tuyabagezaho kandi tubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze. Mu yandi makuru ubu tuvugana biragaragara ko habaye impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ese izo mpinduka ni zihe? Ugiye kumenya muri kiganiro kuko tuba dufite byinshi cyane rero tuba twagiye tumenya kugira ngo tugende tubagezaho. Ni amakuru tuba twacukumbuye rero tukavuga tuti tuyabazanire. Haravugwa rero impinduka zikomeye cyane mu bayobozi bakuru b'ingabo za leta ya Congo FARDC mu gihe rero ubu tuvugana. Aya ari amakuru yihutirwa, ariko itangazo rya nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo naryo rikaba ritegerejwe. Gusa kubera ko twebwe tuba twagiye ducukumbura amakuru atugeraho, rero impinduka zabayeho. Ubu rero mu by'ukuri ni impinduka zirimo kuvugwa mu makuru b'ingabo za leta ya Congo FARDC. Amakuru ari gukwirakwira rero ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ko mu minsi mike cyane iri imbere tuzabona itangazo ry'umukuru w'igihugu ku mugaragaro, ndetse kandi rigaragaza ko impinduka muri izi ngabo zabayeho. Ariko nibyo wenda ejo bundi navugaga mu biganiro, Etat Major ya FARDC ifite ikibazo kandi nta kintu na kimwe habe n'igisobanuro n'iki na kimwe umuntu bita Tshisekedi ndetse na delegation bafatanije Kinshasa kuyobora bafite cyo kubwira abaturage ngo hano harimo abagambanyi ngo gutya na gutya. Ibyo ni ibiki? Ibyo ngibyo bizahora bivugwa. Baravuga ngo ubundi ikosa urarikora rimwe rikitwa ikosa, iyo urikoze bwa kabiri ntabwo riba rikiri ikosa. Mu by'ukuri ntabwo riba rikiri ikosa. Nibyo bya bindi bavuga ngo uko byagenda kose rero buriya babisaba kuba waba umuntu uri tayari muri wowe nyine ukabasha gukora nyine ibikwiye. Nkuko rero amakuru abivuga, impinduka zo zigomba kubaho. Ngewe aya makuru ni amakuru mbazaniye kuko mba nacukumbuye. Ni nyuma yuko rero byagiye bigaragara neza ko muri Etat Major y'ingabo za leta ya Congo FARDC harimo ikibazo. Ubu rero amakuru atugeraho none aha ngaha, hagiye kuvugururwa imikorere ndetse n'imitegurire y'izi ngabo, hagiye gushimangirwa ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano, hagiye kuyobora ibikorwa byo kugarura amahoro no kurinda ubusugire bw'igihugu, ndetse no kongerwa ubushobozi bw'ingabo ku rugamba rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hagomba guhinduka ABCD kugera kuri Z. Babiganiriyeho, babonye ko ari ikibazo kanya. Abasirikare bato barashimangira ko harimo ikibazo gikomeye cyane cy'ibikoresho. Bakimara kubivuga abonye ko babaye nk'ababirekura bakirekura ibikoresho, urabona ko mu by'ukuri hari icyizere byongeye kugarura, kubera ko ibice abahungu bari babadominye babyigaruye byarangiye. Izi mpinduka rero ni impinduka n'ubundi ubona ko zari zikenewe mu gihe nk'iki ngiki cy'urugamba ndetse bakomeje guhanganamo. Ubwo rero ziraba zishingiye ku kuvugurura imikorere y'ingabo ndetse n'imitegurire y'izi ngabo. Ziraba zishingiye ku gushimangira ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano, kuyobora ibikorwa bya gisirikare ndetse no kugarura amahoro ndetse no kugarura ubusugire bw'igihugu. Ibyo byose rero ni ibikomeje kugenda bivugwa. Hakongerwa ubushobozi bw'ingabo ku rugamba rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Donc ibyo byose ni ibintu ubona ko nyine byari bikenewe cyane kugira ngo amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragare cyangwa se aboneke. Aha rero impinduka urabona ko mu by'ukuri uko twabivugaga twaribonaga natwe ko harimo ikibazo zagombaga kuba. Wabibonaga rwose umuntu wese ureba kure cyane ukurikirana n'ibibazo bino birabera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabibonaga ko hano harimo ikibazo gikomeye cyane. Nta muntu utabibonaga rwose, buri wese yabonaga ko hariya harimo ikibazo gikomeye cyane. Leta ya Kinshasa rero ishimangiye ko izo mpinduka zigomba kubaho. Guverinoma ya Kongo ishimangiye ko buri kimwe cyose kigomba gukorwa kandi bigashyirwa ku murongo. Ubwo reka tuzitegereze, tuzareba ikizaba kizira inyuma cyangwa se icyo zizaba zigiye gukora mu by'ukuri. Ubwo twebwe tuba tugomba gutegereza nyine tukareba ese n'impinduka zizagenda zite, bizagenda bite, bahinduye buri kimwe yego, ariko se n'ibandi bagiye kubihagararira ibyo bikorwa
byose rero nyine wowe ukomeje kubana natwe ugomba kuzagenda ubyumva cyangwa se umenya buri kimwe cyose ndetse nuko bizajya biba byagenze. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru rero haravugwamo imirwano naho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo namaze kuva ku mpinduka za FARDC ziteguye mu minsi iri imbere mwitegura itangazo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru umuriro urimo kwaka ingabo za leta ya Kongo FARDC rero zikomeje gukozanyaho bikomeye cyane n'umutwe nyeshyamba za 23 muri axe ya Rumangabo ahantu bita Katare harimo kubera imirwano ikarishye kubera ko amakuru dufite muri aya masaha y'umugoroba aha Katare harimo kubera isibaniro ry'urugamba rukomeye cyane, imirwano ikarishye rero ikaba irimo irafata intera iri hejuru cyane. Iyi ni teritwari ya Rucuru hafi neza rero y'ikigo cya Rumangabo niho namenya amakuru yuko harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Ni Nord Kivu situation iriyo uretse ahangaha muri Rucuru ahantu bita Masisi ho biragaragara ko urugamba rukomeje kugenda mu by'ukuri rugabanuka kubera ko mu makuru dufite hano kuri Shema dossier anartique nuko muri teritwari ya Masisi ubu nta ntambara ihambaye cyane irimo iragenda ihavugwa. Ntambara rero n'ubundi iri muri aka gace ka Rumangabo ahantu bita Katare niho harimo kubera isibaniro ariko naryo ntago rihambaye cyane ukurikije uko mu zindi axe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bimeze. Urabona ko mu by'ukuri intara ya Kivu y'Amajyepfo ari imwe mu ntara zirimo kuberamo urugamba ruteye ubwoba, ni imwe mu ntara zirimo kuberamo urugamba ruteye ubwoba cyane. Mande zombi rero zirimo kumvana imitsi ku kigero kiri hejuru cyane, mande zombi zirimo kumvana imitsi ku kigero kiri hejuru cyane. Ugende rero kubikomeza kugenda bigaragara, ugendeye ku birimo biragenda bigaragara no kuri front line ibintu rero bikomeje gucika bikayoba ku buryo bukomeye cyane. Mu yandi makuru aturuka muri Nord Kivu, Warikare Wazalendo na FARDC bakomeje gushimangira kubuza iterambere ry'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Barashimangira ko rwose bamazije gutangira guhagarika imigendekere ibikorwa by'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, bagashimangira ko mu by'ukuri uyu mutwe wari ufite gahunda yo kwinjira Minjenje ukayifata warangiza ugateza panike kuri Pinga kubera ko barashaka iriya airdrome ya Pinga. Bakavuga bati rero aho ngaho turabizi neza ko bahafashe byaba ari ikibazo ku bice byose bya Kisangani, abafite position yo guhagurutsa neza amadrone yabo bakarasa kuri Kisangani mu buryo bworoheje cyane. Bagashimangira ko rero ibyo byose baba babizi kandi bagomba gushaka uburyo ki bagomba gukemura ibibazo nk'ibyo. Donc imirwano rero yahaberaga uyu munsi ntiyigeze iba, hiriwe amahoro ariko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo barimo baza VDP hano muri Nord Kivu barashimangira ko bakomeje ibikorwa bya gisirikare ndetse byo gukomeza gukumira urujya n'uruza rw'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 by'umwihariko ahangaha rero muri East Congo ndetse kandi teritwari Warikare. Warikare rero ni agace nababwiye yuko gakomeye cyane bigendeye ku gukungahara ku mabuye y'agaciro, bigendeye ku buryo kari strategie ku rugamba, harimo amashyamba yo kwihishamo urugamba. Donc ni kamwe mu duce rero navuga ngo buri ruhande ruba rugakeneye, ariko ubu tuvugana mu makuru arimo arashyirwa ahagaragara ingabo za leta ya Kongo FARDC zirashimangira ko rero Minjenje abarwanyi ba 23 bashaka gufata bitigeze bagendekera neza, byaje kurangira aba basore rero bayibuze nkuko amakuru aturuka muri izo axe akomeza kugenda abivuga. We rero twebwe tuba turimo turajya tukugeza amakuru, nawe icyo ubusabwa nta kindi no kubana natwe mu buryo burambuye cyane mu biganiro byacu bya buri munsi kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe, ubashe kubwirwa uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze. Urugamba rero rwo rurakomeye cyane kandi rukomeje kuba kasamutwe hano kuri axe cyangwa se front line. Urabona ko ibintu bikomeje kugorana cyane, namakuru menshi cyane natwe rero tuba turimo turagenda dukura impande zose tukavuga tuti bataramukazi tugende tubagezaho amakuru yose uko yakabaye
hagati aho rero ibintu birimo gucika bikayoba aho rero hari muri teritwari ya Warikare. Twavuze tutiriho naho tuhanyure kandi tubabwira uko situation yifashe. Reka twongere rero turambure mikoro ku ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nubwo imirwano ikomeje gukaza umurego mu misozi miremire, FARDC iracyagenzura Baraka na Fizi. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rero umutekano ukaba ukomeje kuba mu misozi miremire cyangwa se mubi, ariko ingabo za leta ya Kongo FARDC mu by'ukuri zikomeje kugenzura mu by'ukuri igice cya Baraka na Fizi. Imirwano rero ikomeje mu bice bya Puezero, ubwo murabyumva. Mikenge nababwiye uko byagenze, Rugezi irimo irakontororwa na FARDC ku Ihene na Minembwe. Hari igitutu gikomeye cyane kandi ingabo za leta ya Kongo, amakuru aturuka mu baturage bo mu nzego zitandukanye aragaragaza ko FARDC gifite ubuyobozi ndetse igenzura ibice byose by'umujyi wa Baraka ndetse na Fizi. Ibi byose rero birerekana ko kugeza amagingo aya ngaya mu by'ukuri intambara irimo iragenda ifata intera iri hejuru cyane. Donc ibyo bice byose mvuze aho ngaho, ugiye kureba agace bita Mikenge na Minembwe, ni twumwe mu duce wenda dushobora kuba turi mu biganza bya 23. Ibindi byose biri mu biganza by'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na FARDC. Amakuru araturuka ku isoko y'amakuru aravuga ko FARDC ikomeje gufata neza ibirindiro byayo mu gace ka Murima no mu bindi bice byose byo muri secteur ya Mutambara. Aha rero ni mu karere ka Fizi hafi ya Puezero mu by'ukuri, ndetse kandi FARDC ikaba ikomeje gushimangira imyanya yayo ku rugamba hazwi nka Baraka na Fizi. Ibyo byose ni ibice bakomeje gukontorora, ndetse imirongo y'imirwano yo ikaba ikomeje guhindagurika bitewe n'ibitero bikomeza kugenda byiyongera buri munota. No kuvuga ngo uyu munota 23 iraga ibitero, ariko FARDC nyine kuba yafashe umwanzuro nawe yo wo gukomeza gukoresha indege z'intambara ica intege abarwanyi, birimo kugenda biyifasha cyane. Ubu rero aho bita kwa Murima ni ahantu hari hafi ya Puezero. Inyeshyamba zanifuzaga cyane, inyeshyamba zatwirwaneho na 23 kano gace zakifuzaga ku buryo bukomeye cyane. Kumva rero FARDC ikomeje kugakontorora birimo biratanga icyizere cyane, ndetse kandi abahanga baravuga yuko izi ngabo mu by'ukuri zigomba kurwana kuyo bita Puezero, kubera ko Puezero ishobora kuba intandaro mu by'ukuri, cyangwa se iyi Puezero iri mu nkengero buriya iri mu nkengero burya ya Puezero. Icyo mbonye hano ishobora kuba intandaro yo kuba inyeshyamba zatwirwaneho na 23 zagira ahantu bita Tanganyika mu buryo bworoshye cyane, kubera ko bafashe Puezero bagafata Baraka kuko Baraka buriye iba mu nkengero za Tanganyika. Kandi bivuze iki? Bivuze ngo mu gihe abajene baba bamazije gufata Tanganyika, Uvira yaba yagiye. Nuvuga ngo se ababa bari muri Uvira baba bazengurutswe. Prena Ruzizi harimo M23 nyine irahari muri ibice bya za Kamanyoro. Noneho Tanganyika simbizi sha umvura urugamba rurarenze cyane. Reka mabwire impamvu rurenze rero. Tanganyika mu gihe baba bafashe Baraka, kugira ngo mve neza kuntu Puezero ari igice kizanagwamo abasirikare benshi kuri buri ruhande. Tanganyika iri ahantu hakomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo urujya n'uruza rw'ingendo zo mu mazi mwaheba, ubwo mwahita muheba. Uburundi impamvu mvuga ngo urujya n'uruza mwahita muheba, ubwo Burundi ntabwo bwakongera kugira ibiki, kugira ibikorwa bikorwa mu mazi. Uvira yaba yazengurutswe, imipaka ihuza Uvira ndetse na Bujumbura yavamo, Tanganyika ikavamo. Aha, ariko reka tubitega amaso, niyo mpamvu turi hano. Na iyi Puezero rero izaba Puezero. Icyo kintu abantu mucyumve neza, izaba Puezero.
ayo ni amakuru arimo araturuka hano ku kibuga cy'imirwano. Ndagira ngo mbabwire yuko mu gihe inyeshyamba ziramutse zifashe Baraka zaba zamaze gufata Tanganyika byoroshye cyane, kandi FARDC nayo ikaba yamaze gukanira ivuga ko batapfa kwinjira gutyo Baraka. Ayo rero ni amakuru atugeraho, natwe tukaba turimo turagenda tubakurikirana buri kimwe, mu gihe rero tukomeje kugenda tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Hagati y'impande zihanganye ku ruhande rwa guverinoma rero murumva ko rufite task yo gukomeza kurinda kano gace ka Puezero mu by'ukuri kugira ngo rukomeze kukavaringa ibice byinshi cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 nazo ziragashaka. Iki ni igisobanuro cy'uko rero kano gace gashobora kuzagwamo abarwanyi benshi cyane ku mpande zihanganye. Aha rero hari Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho twari turimo kugenda tunyura mu nkuru nyinshi cyane kugira ngo mubashe kugenda mumenya byinshi. Reka rero tuyakomereze ku gihugu cy'u Rwanda ndetse na Estonia, tubabwire uko byifashe ndetse n'uko bihagaze muri rusange. Ubu tuvugana rero Perezida Paul Kagame yaganiriye n'uwitwa Kahisi ku bufatanye bw'u Rwanda ndetse na Estonia. Perezida Paul Kagame rero ubu yahuye na mugenzi we wa Estonia Alali Kahis, bagirana ibiganiro bigamije ngo guteza imbere ibihugu byombi. Perezida Kagame rero yahuye na Perezida Kahisi nyuma yo kwitabira inama iga ku guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge ndetse kandi ubwenge buhangano izwi nka AI for Good Global Summit 2026, bikaba byabaye ku itariki 8 kuri munsi tariki 8 Nyakanga 2026 nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byabitangaje. Perezida Kagame na Alali Kahisi rero ngo baganiriye ku ngingo zo gushimangira umubano w'ibihugu byombi mu nzego zungura buri ruhande, ndetse kandi zinarimo guhanga ibishya hashingiye ku ikoranabuhanga no guteza imbere imiyoborere ndetse yimakaza ikoranabuhanga. Estonia rero iherereye mu majyaruguru y'Uburayi, ifite ubuso kilometero kare 45345, ifite ubuso bungana 45336, ikaba ituwe n'abaturage barenga miliyoni 13, ndetse kandi iza mu bya mbere mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga muri gahunda zitandukanye. Uwitwa Alali Kahisi rero yatangiye kuyobora Estonia mu mwaka wa 2021 asimbuye Kersti Kajidi wari waratangiye kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 2026. U Rwanda rero rusanzwe rufitanye umubano mwiza n'iki gihugu inshuro zitandukanye. Rero Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'abayobozi bacyo bigamije guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda, nacyo yaje kugenda neza cyane. Mu mwaka wa 2018 rero i Munich mu Budage, Perezida Kagame wari witabiriye inama yiga ku mutekano w'isi yahuye na Kersti Kajidi wayoboraga Estonia wari uherutse gusura igihugu cy'u Rwanda. Byabaye nyuma y'uko rero ku itariki 16 Gushyingo 2017 Perezida Kersti yasuye u Rwanda aturutse muri Estonia. Ibyo byose rero ni ibigaragaza umutekano cyangwa se umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Estonia. Ubwo rero n'uyu munsi bakabongeye guhura baganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse kuri buri ruhande ku bihugu byombi muri rusange. Ubwo rero twebwe icyo tuba dukora natwe no kugenda tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Aya makuru rero reka tuyakomereze kuri Perezida Donald J. Trump ukomeza kuvugwa rero ngo kuba ashobora kuba rwose yongeye gukozanyaho na Irani. Trump rero akaba yemeza ko agahenge karangiye. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika rero Donald Trump yatangaje ko agahenge hagati y'Amerika na Irani karangiye, ashinja Irani kugira ubuyobozi bwazobereye mu guhika ngo arashinja Irani kugira ubuyobozi bwazobereye mu guhika. Yashatse kuvuga iki? Nyuma y'uko rero igisirikare cy'Amerika kimishije urufaya rw'amasasu ku hantu hagera kuri 80, Irani rero mu by'ukuri irizeza ko ibyo bitero byagabwe
ariko nayo igahita igaba ibitero ku bwato bunyura mu mazi ku muyoboro wa Hormuz. Bakaba bavuga rero ko bakomeje ibikorwa bya gisirikare kuri munsi tariki 8 rero ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zizwi nka CENTCOM zavuze ko zagabye ibitero byinshi ku butaka bwa Iran no ku bwato bw'intambara bwayo. Iran nayo igashimangira ko rero yaje kugaba ibitero bikomeye cyane ku ngabo z'Abanyamerika zerere muri ibyo bice. Ingabo rero mu by'ukuri z'Abanyamerika zikomeje gukozanyaho n'ingabo za Iran, ndetse kandi Iran ikabishimangira ko ikomeje ibikorwa bya gisirikare byo guhangana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cy'Abanyamerika. Aha rero hari hitezwe agahenge ku mpande zombi, ariko murabizi ko nabaye nk'ubigaruka ndangije ndababwira nti biragoye cyane ko bizashyirwa mu bikorwa bitewe n'ibyo ngewe ubwanjye mba nibonera. Urabona ko nyine ibihugu byombi biba bipinganwa, kimwe kibwira ikindi kiti nge sinakwaka ibiganiro, nanjye sinakwaka ibiganiro. Donc ibi ni ibintu byagaragaraga yuko nyine aka gahenge katazigera gashyirwa mu bikorwa nk'uko kasabwaga n'impande zombi. Ubu rero tuvugana nuko bimeze, intambara yongeye gutangira muri make. Intambara yongeye gutangira, Trump urabona ko yabyivugiye ko agahenge karangiye ku mpande zihanganye. Muri aya makuru rero ndagira ngo mbabwire yuko bivugwa ko Trump ngo yabanarenze mu by'ukuri ku kijyanye n'ibiganiro we yagiranye na Netanyahu yarangiza ngo akagurisha indege igihugu cya Turkiya. Ubwo byo byose nabyo niba bikomeza kugenda bivugwa ko bishobora gukurura umwuka mubi cyangwa se bigateza ikibazo, ariko Netanyahu we n'umwana wa Trump ibyo nta kibazo byateza abe na gitoya rwose. Ibyo ngibyo abantu byo nibaza kubitindaho kubera yuko n'ubundi bikorwa bya Israel biba mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Nizera ko rero ibyo byo nta kibazo na gitoya cyane byaza guteza, nubwo nabonye iyo nkuru nyine yagiye igarukwaho ivugwa mu bitangazamakuru. Donc ibyo rero byose niba bikomeza kugenda bivugwa, natwe tuti reka tuhababere nk'uko twabyemeye nyine ko tugomba kujya tubagezaho amakuru ndetse na byinshi cyane dukura impande zose. Shema Dossier Analytique rero dushimiye uwaduteze amatwi agakurikirana agakomeza kumva inkuru zacu ndetse n'ibiganiro byacu. Buri munsi rero tuzajya tuba duhari ku bwanyu, namwe mujye muhaba ku bwacu kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Aha rero niho bibera, niho amakuru uzajya uyumva kandi ugakomeza gukurikirana buri kimwe. Nizera ko rero ubwo twagiye tubana mu kiganiro kandi abo twabanye mwese mukaba mugeze kuri uyu munota, mbashimiye mbikuye ku mutima. Komeze kugubwa neza, ukomeze kugira ibihe byiza. Imana mugisha data wa twese bikomeze kubomaho aho muherereye hose. Rero Uwiteka akomeze kubagira neza cyane kabisa mu bice bitandukanye muherereyemo. Ngaye nguko rero ayo ni amakuru twari tubafitiye muri aya masaha, kandi nizera ko ubwo tuyabagejejeho uko bikwiye. Mugire ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo, ugubwe neza cyane. Uwiteka akomeze kubagira neza aho muri hose.